Hari abantu bakomeye mu buyobozi bwa buri munsi bw'ibihugu byabo, icyakora ntabwo ari kenshi uzumva ubuzima bwabo n'ubuhanga bwabo. Aba ni abafasha b'abaperezida, bamwe muri bo bakaba ari abanyapolitiki n'abarwanashyaka, bagiye bifatanya mu ngendo za politiki na bagenzi babo, kugeza igihe bageze ku butegetsi. Ndagusuje tubanye muri iki kiganiro, kigiye kukibagezaho mu Dina nk'ibisanzwe. Kuva ku kuba inyeshyamba, umugore w'inyeshyamba n'impunzi, hanyuma amaherezo akaba umugore wa perezida. Ubwo ni ubuzima buzwi bwa Madame Angeline Ndayishimiye, umugore wa perezida w'u Burundi, Evariste Ndayishimiye. Angeline Ndayubaha Ndayishimiye yavutse ku itariki ya 18 Kamena, mwaka w'1976, avukira ahitwa Kiganda, mu ntara ya Muramvya, aho yagiye amashuri abanza n'ayisumbuye. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza, bijyanye n'ubukungu n'ubuyobozi yakuye muri kaminuza y'u Burundi. Ugereranyije n'abandi bafasha abakuru b'ibihugu, amakuru ku buzima bwite bwa Angeline Ndayishimiye mbere yo kubana na Evariste Ndayishimiye ntabwo apfa kugaragara. Ariko amakuru ku buzima bwe bwa mbere yatangiye kujya ahagaragara nyuma yo kuba umugore wa perezida w'u Burundi muri iki gihe. Yashakanye na Ndayishimiye mu buhungiro, na nyuma y'aho uyu mugabo we wari impunzi n'inyeshyamba ahunze ubugizi bwa nabi bushingiye ku moko, we yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi, ajya kwifatanya na CNDD FDD. Aba bombi bashakanye mu buhungiro, ndetse kuri ubu bafitanye abana 8. Umugabo we General Evariste Ndayishimiye wamenyekanye cyane nka Neva, yari umwe mu ngabo z'inyeshyamba za CNDD FDD zarwanyaga ubutegetsi bwa Perezida Pierre Buyoya kuva muri za 1990 kugeza muri 2003. Yakaba yaranabaye umunyamabanga mukuru w'iri shyaka kuva mu mwaka wa 2016 kugeza ubwo yabaga perezida. Muri icyo gihe cyose Angeline Ndayishimiye nawe yari inyeshyamba mu zindi, iruhande rw'umugabo. Bampaye ipeti ya Lieutenant, nibyo nabaye code mobilité. Nyuma yo kuba umugore wa perezida, Angeline Ndayishimiye yashyize ahagaragara kuri Twitter amafoto yatangaje agaragaza ubuzima bwa nyabwo yari abayeho mbere, bikekwa ko ari ayo mu gihe yari inyeshyamba yafotowe muri za 2000. Kuri ayo mafoto yashyize ku rukuta rwe rwa Twitter, Angeline Ndayishimiye ugaragara akiri mu ishyamba yanditseho ko yahoze ari umuntu ushakisha amahoro kandi azakomeza kuyaharanira mu Burundi. Ubwo yasubiraga mu gihugu avuye mu buhungiro, nyakwigendera Pierre Nkurunziza amaze kuba perezida, Angeline Ndayishimiye yashinze umuryango uhuje abagore bahoze ari abarwanyi n'abagore bahoze ari inyeshyamba, ugamije kurushaho gushishikariza abarundi akamaro k'amahoro na demokarasi mu gihugu cyabo. Angeline Ndayubaha Ndayishimiye yabaye umugore w'umukuru w'igihugu ku mugaragaro ku itariki ya 18 Kamena, mwaka wa 2020, nyuma y'aho umugabo Evariste Ndayishimiye yabaye perezida, nyuma y'amatora n'irahira rya nyuma gato y'urupfu rwa Nkurunziza. Kuva icyo gihe, Angeline Ndayishimiye yatangiye kugaragara mu bikorwa bitandukanye byo kubaka igihugu afatanyije n'umugabo we. Mu mwaka wa 2019, ubwo yatangiraga icyiswe Bonne Action cyangwa se umugiraneza, muri Nyakanga 2019, hagamijwe gufasha imiryango mu bikorwa bizamura imibereho myiza y'abaturage muri rusange. Binyuze muri uyu muryango, yafashije gukora ibikorwa bitandukanye by'iterambere, hanini bigenewe abagore n'ibikorwa by'ubutabazi bigamije gufasha imiryango ikennye hirya no hino mu gihugu. Binyuze muri fondasiyo ye kandi, Angeline Ndayishimiye yatunguye ibitaro ndetse anakurikirana inyubako ry'ibigo nderabuzima byo kuvura abagore n'abana mu bice bitandukanye by'igihugu, aho igiheruka ari cyo mu Gitega cyo kuvura abagore barwaye fistule cyatunguye muri Kamena muri uyu mwaka. Angeline Ndayishimiye kandi yafunguye ikigo gishinzwe gutanga inama ku bafite ibibazo byo mu mutwe mu birometero 70 uvuye mu murwa mukuru Gitega. Baje uyu mugore wa perezida Ndayishimiye bavuga ko ari umugore ukomeye w'umunyamurava kandi wumva ibibazo by'abarundi cyane cyane abagore, kandi ukunze guharanira iterambere ry'igihugu. Angeline Ndayishimiye ni umugore nanone uzwiho kutarya amagambo, cyane cyane ku kintu yizera. Tariki ya 7 Nzeri mwaka wa 2020 yigeze gutangaza ibintu bitavuzweho rumwe nyuma y'inama yahuzaga abayobozi b'abagore mu Burundi. Ubwo hafungurwaga iyi nama, Angeline yagarutse ku buringanire hagati y'abagabo n'abagore agira ati: "Reka twibukiranye ko Imana yahaye abagabo ubwenge nk'ubwo yahaye abagore. Umugore afite ubwenge n'ubushobozi bwo gukora nk'ibyo umugabo ashobora gukora." Nyuma y'iyi nama byaje kuba agahomamunwa ubwo abantu babonaga ikiganiro yatanze kuri televiziyo ya YouTube,
avuga ko ibyo yavuze haruguru by'uburinganire bitigeze bibaho kandi bitazigera binabaho mu Burundi. Yakomeje agira ati nta na rimwe umugore yanganya ingufu n'umugabo, ati kandi byaba ari n'agasuzuguro. Aya magambo ya Angela Ndayishimiye yishimiwe n'ihuriro ry'abagore n'abakobwa baharanira ubwigenge n'umutekano rifite icyicaro muri Canada. Iri huriro ry'abagore n'abakobwa baharanira ubwigenge ryamaganye amagambo y'umugore w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bivuga ko anyuranyije n'itegeko nshinga ry'u Burundi n'amategeko mpuzamahanga, avuga ko abantu bose bangana imbere y'amategeko. Umugore Ndayishimiye yakomeje agira ati umugore n'umugabo bangana imbere y'amategeko nyine, ariko ntibangana mu ngufu z'umubiri. Ibi ni ihame ridakuka kandi bizakomeza kuba gutyo kugeza ku mpera y'isi. Ndagushimiye wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere twiyunzeho, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Kandi niba wakunze ikiganiro ukore kuri like. Ndabakunda, Imana ibarinde.